ukuthi usukele angenza an example nje umuntu omthandayo masuthi wena uzokwakhela ikhaya just ngoba uyathanda ngoba uthola umuntu asafuna ukuzala mana baba kwayikhuluma kanje phawenzakalani kwena angithi mina mawuzala into ehlakanipheke kanje kwenzakalani kini you are not your father's son. Cha, ithi lento omcineka Ushadelwani. ithi lento omcineka uma sesidinga abafazi ngoba kune stage lapho khona kumele ukhule khona ube indoda masuyibona ukuthi usuqinile yini usubona ne direction yakho ukuthi ibhekeke ngoba kuyinkinga ukuthatha umfazi nawe ungenayo direction ngoba uyothi mase exam ukufaka i direction uthi uyakhupha kanti uyakodwa awunako Yaza isowisha amadoda silalele nje manje uma kuthwala beshuthi no manje ungayishuthi sengithi mina madoda uma abafazi yazo mtineke uma abafazi sisabathatha ngendlela yosweetheart hawe man uliyophela uthando ngezathu ezahlukahlukene ngoba umuntu omthandayo usisikhathi ukuthandiswa into umuntu ukuthandela ukuqoka kahle ngcineke akuthandela abanye baze basho ukuthi indoda enuka kahle bayayithanda uthando lakho lulele lapho mzona ungasanuki kahle wenza njani kunendoda yathi umfazi akafone ngoba kukhona imbuzi engabonakala ayikufona njalo umfazi akafona njalo ukuphi ubhizi usudlile yini mfuthe ngiyathanda umfazi akafone ngoba kunento ayibikazi ethi ngcineka kunembuzi lahlekile la ngiyibona nakho hello baby hello sithatha inyoni mawuphendula umfazi fanele sikhuluma ya kanjani abike le tayibikayo abike hayi baba kabani bethi angibike la ukuthi imbuzi ayisabuyanga zonke nengayiboni ifuna uyithole lo muntu ifuna uyithole lo muntu basibani bani athi kodwa izathu eshiyokuza mamthembu ngathi ngingalento enofona njalo siyasebenza mini kodwa niyafona baba khona into engiphumkishe imbuzi lena emaqhapha nje nombala ngaphansi omhlophe ayibonakala ingana zibona anike ngitho manje phela manje icila ngitho manje ungasala lo mbuzo othi ngizayicela ngilambile ngizayicela ngilo nakhona ukubikela nosebhodweni usebhodweni eserious uzakwenza njani ngisho inhlangano lesebhodweni ngabo imbuzi mina yobheka imbuzi ngale izingane zakho ezifunayo Speaking of things, it is a show who's on it. Oh, that's not let's see guns up going for that. Why we get out of here? Against Uba. I need to get to the way that the show akafonele intazi uthando kalukho lapho kodwa siyazi ukuthi kune relationship relationship akusilo uthando ngoba umuntu nomthanda uzokufonela kufanele ungene emeetingini sihlele kanje ukuthi naka sikulindile ulokhu uthi hey ukhahlela manje sikushiye thina sihlele wena phela lapha over phone Kala kuzala abanye ngisemeeting bam video call lokho evana othi umuntu siyaphout wenzani hallo ngisemeeting njalo uthando amadesk uzogcina uthando leli lisihambisa ama video call semeeting lo uthando lalela mawutshela ngisemeeting ubani abalekele mina nomhlangano yakho zwana akushiyeke mina ngisemhlangano yakho kodwa mzwana ungena mali yokuthela lo yitshela yona nje lokho ngalo yitshela cha bafethu ibalekile lento and kumele
nomuntu osothandweni. Isidakwa nomuntu osothandweni kuyafana. Umuntu osothandweni indoda esothandweni nendoda edakiwe inqumo zabo ziyafana. Ngoba umuntu osothandweni uyavuka manje ahambe eyolwa nomndeni wakhe athi uthanda ukuthatha lezi inkomo ayolobola uthi umndeni cha inkomo zakho ayigcele isembili afuna ukoloba unkosikazi ozonginika inkinga kusasa basembuzo wakwenzelani lokho wayesothandweni. And futhi umuntu osothandweni ungamxeli bafethu ngoba ngisho ufana nesidakwa nje ngoba izinto eziningi azenza akazazi. Naye mase esesoba ingakho umuntu athatha iloan ayolobola unkosikazi amfebele noma amshiye mase salise ukuthi ngangenzani wayesothandweni njengale nto yathi ulenkomo. Exactly. Wayesothandweni enza le no wayengekho soba wayengekho ulenkomo kuthiwa wayengadabini. Exactly. Wayeseqala sokusatha kwasa uthando esebona ukuthi into eyenzile ayilungile. Bafethu lezinto ezinhle zikhulunywa ngoba izwi nezidingi lezi ngeke ngikhulume ngoba abantu abasafuna ukukhulunya iqiniso. Iqiniso intandani nithi. Mawukhuluma iqiniso uyabheda.